Vraćamo se u Štokholm bračnom paru Lundberg. Ovdje je naša Amra za bračnu zajednicu ipak odabrala Šveđanina Magnusa. Poslušajte ih kako su se upoznali i kako su se prilagodili jedno drugom. Nešto sam znao o Bosni preko novosti koje se često ne slažu sa istinom i ja sam znao vrlo malo o Jugoslaviji. U to vrijeme kada su došli stekao sam nažalost utisak da se radi o strašnom ratu u to vrijeme i velikom problemu u zemlji. I to je slika koju sam imao o Bosni. Početkom 90-ih godina ja sam sreo mnogo ljudi iz bivše Jugoslavije. Vrlo su otvoreni i dobri ljudi i imao sam njima vrlo pozitivan utisak. Moje najjače sjećanje je kada sam igrao košarku u prvoj i drugoj ligi. Početkom 90-ih mnogi igrači iz Bosne su dolazili na naše treninge. Bili su vrlo talentirani i mogli su igrati u našem timu bez obzira što nisu znali jezik. Nije bio važan jezik ako su imali dobru želju i dobru tehniku. Bilo je lako doći do dogovora s njima. Kao trener mlađih kategorija od 12 i 13 godina, a nakon toga i kao trener 16-godišnjaka imao sam pola tima sastavljenog od bosanskih igrača. Na nas se nije računalo u prvenstvu, pa smo bili najlošiji na tabeli, a na kraju smo osvojili ligu. Narod iz Bosne imao želju i bili su uopćeno vrlo sposobni da uče jezik vrlo brzo. Mnogo bosanskih Šveđana je napravilo velike karijere u društvu. Integrisani su u naše švedsko društvo. Da, ja bih učinio istu stvar. Čovjek mora imati volju da gradi novi život ne ostavivši stare korijene i postaviti se. Da, ovdje ćemo živjeti i ovdje ćemo graditi što je moguće bolju životnu situaciju. U stvari, ljubav nema granica, radi se možda o osobnoj percepciji. Kao broj 1, kako izgleda, da li je lijepa ili ne, da li nam odgovara da budemo zajedno ili ne. Onda unutrašnja karizma, da li je čovjek zadovoljan. Ja mislim da moja supruga ima jaku energiju i vrlo je atraktivna. To je najveći značaj. Nije mi od značaja to da gledamo odakle dolazi i kakva je naša razlika, kako mnogi misli, ali se radi o ljubavi bez granica. Ja sam sretao također vrlo temperamentne Šveđanke i svakako da postoje neke razlike među nas. Mi nismo i ne možemo biti isti, ali sam uzeo ono što je najbolje iz oba ova slučaja. Ja vjerujem da se čovjek formira tamo gdje živi, istovremeno kao što se ja formiram kao dva kamena koja se bruse i postaju manje isječene ivice. Da, zato ja kažem da sam se možda malo formirao i od Bosne. Posljednjih 10-12 godina smo svako ljeto bili dolje 4, 5 do 8 sedmica i vidio sam mnogo od bosanske kulture i učio se, iako je malo komplikovano kako društvo funkcionira i treba mi vremena da to sve razumijem. Bosna ima fantastičnu kulturu i fantastičnu zemlju, lijepu sa fantastičnom klimom što nema ovdje u blizini. Ponekad osjećam da je lakše živjeti u toj klimi. U Švedskoj imamo klimu koja je oštrija. Kod nas je vrlo mračno u jesen i zimu, što utječe na čovjeka u Švedskoj. Mi radimo vrlo mnogo i to također doprinosi stabilnosti i daje blagostanje. Svi radimo pa je to razlog da je Švedska vrlo bogata i uspješna zemlja. Može biti da određeni dijelovi nisu popularni, ali država mnoge povlači za sobom da doprinese kroz zaposlenje. Ima dobru zdravstvenu zaštitu, stabilitet i nisku konjunkturu. Zovem se Amra Škaljo Lundberg, ostavila sam svoje bosansko prezime. U Švedsku sam došla 1992. Prvi susret je bio u Štokholmu, poslije smo se preselili za Gävle. I tu sam čekala azil 2 godine. I poslije toga sam odmah preselila se za Štokholm, jer Štokholm je ipak veći grad, može se naći. Planirala sam život u Štokholmu radi posla, jer mala mjesta nije bilo posla ni za Šveđane. Magnusa sam upoznala na mom poslu. Radila sam kao šef jednog sportskog centra i trebalo je da ga opremimo, pošto je bio novi. I tad sam zovnila jednu firmu koja je poslala Magnusa. I to je bio prvi susret s Magnusom. Od njega sam kupila sve. Ne samo materijal za ovaj bazen i za džim, nego dobili smo i nešto drugo. Znači, ja i moj muž radimo. Ja radim u jednom sportskom centru kao zamjenik šefa i moj muž je privatnik, ima svoju firmu. Osim toga imamo još jednu zajedničku firmu. Ja mislim da moja čitava plata ide za, ne mislim nego znam, moja čitava plata ide za naše režije.
Znači, ali to mi uopšte nije žao zato što je ova država tako dobro isplanirana da kad čovjek ide na operaciju srca ili da ode na pregled kod ljekara, da ga isto košta jednih 120 kruna. Znači i školstvo, i zdravstvo, i sve ostalo funkcioniše onako kako bi trebalo da funkcioniše u svim zemljama u svijetu, ali nažalost nije. Osim što čovjek ima svoju familiju, posao, jedan drugi, nađe se vremena poslije 20 godina da čovjek da nešto od sebe nekome drugom. Znači zadnjih 10 godina ja, moja familija, prijatelji, ljudi oko nas, naši ljudi iz bivše Jugoslavije, ne mogu reći samo iz Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, pomažemo dječjim domovima u Bosni i Hercegovini. Pomažemo na sve moguće načine, od pravljenja fešti bosanski, od prodavanja dječjih nakita, od prodavanja garderobe i tako. Sad momentalno ova organizacija, naša djeca na švedskom Våra Barn, ima zaposleni 12 ljudi u Bosni i Hercegovini. Povezali smo sa Engleskom, našim ljudima iz bivše Jugoslavije koji stanuju u Engleskoj. Oni su u stvari prvi organizatori ove organizacije Naša djeca. Tako da zajedno sa njima pravimo projekte. Mislim da je jedan od najboljih projekata koji smo radili, to je bio jedan pravo evropski način pomaganja i rada. To je jedna žena, jedno dijete. U dječjem domu, u stvari u zavodu Pazarić. Pazarić je zavod djece i omladine sa posebnim potrebama, većina je njih bez roditelja. I tu, kad smo u Pazarić ušli prije 1,5 godinu, imali smo jednu jako tužnu sliku 21 djeteta. Gospodin Jasmin nam je odobrio, u njihovu korist naravno išlo je da zaposlimo, da počnemo da radimo jedna žena, jedno dijete. I tad je gospođa Dika, koju smo našli preko Skype-a, preko Facebooka, preko malo kontakta, dobila posao i dobila svoju Irmu. Ovo je švedska i engleska organizacija, ovo nije Bosna i Hercegovina, ni bivša Jugoslavija. Ovdje ima početak, ima kraj, ima disciplina, i sve se mora prikazati ovoj državi, kome i šta mi dajemo i rezultati. Tako da naše iskustvo iz početka nije bilo baš dobro. Novac smo slali, ali nismo vidjeli rezultate dok nismo osnovali našu organizaciju u Bosni i Hercegovini, Naša djeca, i tako smo sa našim zaposlenim ljudima direktno pravili projekte. Otvorili smo park za djecu u Pazariću, otvorili smo prodavnicu polovne robe Naša djeca u Mostaru, imamo radionice u Mostaru i nadamo se da ćemo ući u Stolac gdje ćemo isto pomagati. Uglavnom to ide direktno, ništa iz druge ruke. To smo se naučili, ali i tako i bolje ide. Ide neko od volontera i uradi posao. Naravno, imamo pomoć od naših ljudi, mjesečne donacije, imamo pomoć iz fondova i uskoro se nadamo pomoć od Kraljeva.